laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. إمام أحمد بماكي رحمة الله عليه بماكي ومن السنة اللازمة نجيا السنة وتوتا كونكو وأدي التي كونكو توتا من ترك منها أي أن سنة متوتا كلا أتشدو إمكو خصلة جبل غوتل بت لم يقبلها tawi o jabali ngal ɗon geɓal hara o jaɓiɗe ya geɓe fuu kono ngal ɗon geɓal o jabali ngal wa yu'min biha o gomɗinali ngal ma'ana muɗum o jabali ngal o gomɗina ngal lam yakun o jeyatake min ahliha e ɓen yimɓe sunna on. lasen fami ɗo kamɓe imam ahmad ibn hanbalin ɓe jantanto en woni pecce sunna ɗen ɗon nde tawata kala neɗɗo accuɗo peccum gotum e muɗum o jaɓali o qirri kum o gomɗinani kum kanko neɗɗon o kontatake min ahli sunnati wal jamaa. haysi o nodditorike ɗum haysi yimɓe ɓen ɓurɓe ɗuɗude ɓen darike wi'imo ko o neɗɗo sunna kanko neɗɗo lam yakun min ahliha ay min ahli sunna. ɗeɗo toɓɓe ko toɓɓe ɗe tawata ɗen hani wattugo lili e majje moƴƴa ko waɗi noon ko toɓɓe ɗe tawata si en jogitike en jeyete min ahli sunnati wal jamaa bi idnillahi azza wa jal. amma si tawi hawri en lundike en jogitaki wanoɓe makiri noon peccum gotum pet ma'ana mum si en jogitike pecce luttuɗe ɗen fuu en acci gotum e muɗum en jabali ɗum ɗon qirritiɗen en gomɗinali ɗum ɗon en jeyetake min ahli sunnati wal jamaa waliyasu billah. بماكي الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف إنما هو التصديق والإيمان بها. كما إمام أحمد بن حنبل بفؤري مسألة القدر خيره وشره oɗo masala mo tawata ko yowodorɗo o fiyake oɗo koddori ɓe gandi al imanu bil qadari khayrihi wa sharri ɗum ɗo ko aslun min usuli l iman wa ruknun min arkani l iman ko tugalal jiyangal e tugale gomɗinal ngal ko daƴƴere jiyande e daƴƴe gomɗinal ngal. Allahu tabaraka wa ta'ala o banginani en fiyake oɗo al imanu bil qadar ka qur'anare makko teddunde kanko Allahu azza wa jalla o wi wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdiran o wi inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar o wi kanko Allahu tabaraka wa ta'ala وكان أمر الله قدرا مقدورا. إذن كان جومرانو عز وجل وبنغناني إن فياك أودو كدوريه وهولي إن كلا هون أتاقي هما إقماني إقبوري نتواتكو إقبوري تيموني وانا ننلانو صلى الله عليه وآله وسلم ببنغناني إن فياك أودو كدوريه كحديث جبريل المشهور جبريل نبي سيني بلندي نلانو عليه الصلاة والسلام بماكي أخبرني عن الإيمان نلانو عليه الصلاة والسلام بماكي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. سنداري أولو جابابو نلانو عليه الصلاة والسلام انفاما يمكو هتو قل e mawnugol e tiiɗugol gomɗingol oɗo koddori naare
jibrilu landiɓe anil iman ɓe maki an tu'mina billah ɓe watti atfu wa malaikatihi ɓe watti atfu wa kutubihi ɓe watti atfu wa rusulihi ɓe watti atfu wal yawmi al akhiri ɓe artiro istinaf ɓe maki wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharri kano ɓe jantoto ɗum ɗa fop kalima an tu'mina on yoni kono ɓaɓe hewti ka koddori e kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe heyɗintini kalima imanu on ɓe maki wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi kamɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe makani wana no ittira non e sahabaɓe buy no jeeya e maɓɓe abdullah ibn mas'ud no jeeya e maɓɓe zaid ibn thabit no jeeya e maɓɓe hudhayfata ibn al-yaman kamɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki law anfaqta mithla uhudin dhahaban ma qabilahu allahu minka hatta tu'mina bilqadar wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka walaw mutta ala ghayri hadha dakhalta an-nara kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki wonde si tawi a ɗettiyiru fello uhudi ngon si innama fello uhudi ɗum wona fello gila ɗo haaɗa ko fello ɗettugo kiloji jeɗɗi ardan yanji fello ngon no yehi kiloji jeɗɗi hara jundi maggo on tawaka ɓe maki si a ɗetti wa fello uhudi ngon wa maggo kanŋe a peesi ɗum ɗon kanŋe a okkitiri lillahi wa fillah allahu azza wa jalla jaɓantama ɗum hatta tu'mina bilqadar ha gomɗina koddoriyo wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak anda wonde kala ko heɓuma haysi ko honɗum wannoɗa ɗum wopatano wa ma akhta'aka kala ko wopuma haysi ko honɗum wannoɗa lam yakun li yusibaka ɓe maki walaw mutta ala ghayri hadha dakhalta an-nar si amayi tawi na ɗum ɗo fiɓuɗa a nata yite jahannam andi namere ɓe maki wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi oɗo al imanu bil qadar ɓe maki khayrihi wa sharrihi si innama khayrihi wa sharrihi karmo koɓɓen ɓe maki wonde al khayru yani asharru wasfu oɗo mo tawata ko wasfu wi'ugol ko khayr ma ɗum ko shar ɓe maki ɗum ko yiltete koye honnon ko ilal maqdiyi wannon ko piiji ɗiɗi ko ilal maqdur ko alqadar wal maqdur wal qada wal maqdi alqadar ko gollal allahu tabaraka wa ta'ala eɓɓugol ngol kanko allahu azza wa jalla o ɓanginani en no wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar eɓɓugol ngol ko gollal allah golle allahu tabaraka wa ta'ala ɗen woni af'alullahi azza wa jalla la tusafu bishar golle makko ɗen ɗe sifortake bone ko waɗi non la yaf'alu illa al aslaha wassaliha allah azza wa jalla o wattasina ko ɓuri moƴƴude kon ma ɗum ko moƴƴi kon haysi tawi neɗɗo on kanko e gite makko ɗen o sikki wonde moƴƴa jom meɗen tabaraka wa ta'ala kanko hikma mo o warri ɗum ɗon on ko moƴƴere ko ɗum waɗi gollal makko ngal ngal sifortake bone abadan bone on ko honto hotata honɗum siforte bone ko almaqdi ma'ana muɗum ɗum woni ko ñaawa kon ma ɗum almaqdur ko tawata ko hoddirako hoddirgol ngol ko golle makko alqadar ɗum ɗon eɓɓatake wi'atake few wonde ko bone amma almaqdur ko o hoddiri kon ko ɗum ɗon sifete e muɗum bone joni noon sifagol ɗum ɗon bone kadi e hoore muɗum
لا يكون شرا خالصا، يكون في جهة شرا وفي جهة أخرى خيرا. مثلا الله تبارك وتعالى ستوي هوري كنكو الله عز وجل أهدري goɗɗo e jiyaɓe makko ɓen tawa ko neɗɗo mo tawata ko gomɗinɗo few, neɗɗo mo tawata ko moƴƴo few, o hoddira on ɗon neɗɗo o waɗa accident, juuɗe makko ɗen ɗiɗin non hela, koyɗe makko ɗen ɗiɗin non ɗe hela. Si tawi hawri ndarama ko tawi kon juuɗe ɗen ɗiɗi heli, koyɗe ɗen ɗiɗin non heli, o wawata seppude, o wawata jindude, o wawata ɗettude, si ndarama ngon sengo ɗon inne ko bone ka kaari heɓi bone. Kono si tawi ndarama sengo goo, ga sengo masibo si yani e hoore neɗɗo mo tawata ko o julɗo, o muññike, o jaɓi masibo ngon, si ndarama joddi ko heɓotoɗon kon innete ko bone, innatake ko bone. Elaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maki inna ajaban li amri lmumin fa inna amrahu kullahu lahu khayr wa laysa dhalika illa lilmumin. ɓe maki in asabathu sarra shakara fa shakara kana khayran lah, wa in asabathu darra fa sabara kana khayran lah. ɓe holli en wonde fiyake gomɗin noon no hawni, kanko fiyake makko fuu ko moƴƴere. Si tawi heɓimo moƴƴere nema immorde ka Allah o jarni Allahu azza wa jalla, o windane moƴƴere. Si tawi jarrabuye kadi heɓimo kanko neɗɗo on o muññike, o windane moƴƴere. idan ko moƴƴere o windante ɗon si o muññike. ɗimmitel muɗum nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki inna idama aljazai ma idami albala wa inna allaha ta'ala idha ahabba qauman ibtalahu faman radiya falahu rida wa man sakhita falahu as-sakhat. hadis on imo ka sunan tirmidhi min hadisi Anas ibn Malik. ɓe maki wonde bi ma'ana joddi ɓurni mawnude ndin ka Allah no yowodiri e jarrabuye ɓurɗo mawnude o. en fof ɗen andi ko annaba ɓen ɓuri mawnude joddi ka Allah ka, ko ɗum waɗi ko kamɓe ɓuri mawnude jarrabuye kadi ka hoore leydi. ɗum wasi nelaɗo alayhi salatu wassalam nde ɓe nawnuno ibnu Mas'ud naati ndarugol ɓe tawi kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam nawnaren tiiɗi e maɓɓe hiɓe wadde hito. ibnu Mas'ud landiɓe si ɓe waɗay hito, ɓe maaki ko ayyo ibnu Mas'ud, menen muusendi ndi men heɓata nden ko sowanɗe ɗiɗi onon ko muusete ɗon kon sonnawon. menen annabaɓe muusendi ko men heɓata kon ko sowale ɗiɗi onon ko heɓoton kon si on nawni. ko bonki ɓe wonduno e mum si ɓe heɓi ɗum? la, inna idama aljazai maa idami albala. joddi ɓurni mawnude ndin ka Allahu no wondi e jarrabuye ɓurɗo mawnude. ɗo ko goo. ɗimmitel mum ɓe maki wa inna allaha idha ahabba qauman ibtala, no jiya min alamati mahabbati llahi azza wa jalla li qaumin ibtila'uhu iyyahu. ɓe maki Allahu si yiɗi yimɓe no jiya e mande mum o jarriboto ɗum. enen ɗo kala heɓuɗo tana ko wi'ugol mi anda ko mi waɗi Allahu, ene min hara Allahu yiɗalan. ela ɗon maki kala mo Allahu yiɗi no jiya e mande mum o jarriboto on tigi. joni si tawi helugol makko ɗen juuɗe e koyɗe ɗon, ɗum ɗon addanimo giggol ka Allahu azza wa jalla, addanimo welaye ka Allah, addanimo natugol jannatal firdaus. konko heli ɗon ko bone? ma bone ka ko moƴƴere. idan alhaali on ko non. karmo koɓɓe ɓe maki no woodi ko innete sharrun li dhatihi wa sharrun li ghayrihi e khayrun li dhatihi wa khayrun li ghayrihi. masalan si innama khayrun li dhatihi ma innama khayrun li ghayrihi, khayrun li dhati ko hunde nde tawata ko nde moƴƴere, hara kadi kayre e hoore mayre ko moƴƴere woni ko nde rimata, kayre ko nde moƴƴere, ko moƴƴere kadi woni ko nde rimata.
misal muɗum neɗɗo si tawi hawri allahu tabaraka wa ta'ala hokkimo jawdi kanko neɗɗo mo ittirde ndin zakka mo darnirde ɗum juulirde mo finansirde ɗum miskinaɓe e ko nandi e muɗum jawdi nin ko nde khayr ka konko ndirimi ɗon ko wonno ko khayrul li dati hunde no wona tawa ko nde khayrul li ghayrihi bi ma'ana kañum hunde nden kañum tigi si a ndaari fewndo muɗum a sikka e moƴƴa kono ko rimata kon ko moƴƴere misal mum ibnu adam waawi wonde ɗo sonnajo makko on saawa o hewta ka o jibina ɓe naɓa mo ka laptane médecin ɓe inna ha ɗo o wata jibinande hoore makko si on forsi ko imma bobo on mayama kanko o mayama ɓe ɗiɗon non ɓe lutta joni aray ko be opéré wana mum ko be feere mo reedu no yawnen bobo on fiyo ɓe ɗiɗon non ɓe hisu e foɗen andi ibnu adama no ani barminede ka welata neɗɗo yo reedu sonnajo makko on tufe fadlan non du feere welatamo few kono tawa ko kanko tigi yaata ɗaɓɓoya ɗin mbuuɗi si o ala o nyawlo si o heɓali ka o nyawlo o toro o mooɓa haaɗi heɓo o ara o jonna ɓe winna feere reedu ɓen gwandu barminon mo yaltinanon lambiɗɗo on ko fi on ɗum woni wakkilanorde ɗum ɗon est ce que feerugol reedu ndun ko ɗum ɗon tigi woni moƴƴere nden koko rimata ko woni moƴƴere nden kisal makko ngal kanko e bongo ɗum no inni khayrul li ghayrihi idan allahu azza wa jalla no liɓa jarrabuyeji e hoore neɗɗanke on tawa si yimɓe ɓe yi'iɗi ka yaasi ɓe sikkay ko ɗi bone tawa ko ɗi rimata kon ko ɗon moƴƴere nden woni faamike awa golle allahu ɗe wi'atake bone ɓe sifatake bone qadar la yusafu bichar alqadaru ko min af'alihi ko almaqduru ko hoddirakon ko ɗum ɗon sifete inne sengo ɗo ko bone kono sengoɗa ko moƴƴere wonata abadan sharrun khalis wonata bone tun konko hoddira ɗum nokkugo atawi ko bone kono nokkugo atawi ko moƴƴere koni alhaali on ɗum non ko fop idemda ningal majji no gasa goɗɗo enna joni tagugol iblisa kadi moƴƴere no ɗon tagugol iblisa no mari moƴƴere si tawi hawri iblisa taganoka ko honto wonayno nafoore nelugol nelaɓe ɓen honto wonayno nafoore imbingol annaba ɓen honto wonayno nafoore tippingol defte ɗe ndaren aɗo iblisa sowwon sinde yimɓe ɓen o majjina ɓe hakkunde annabi adama e annabi nuh duuɓi jelwanno gireli 10 ka duuɓi wulure ka ono ɓa annabi adama ari est ce que allahu neluno annabi nuhu kisan o wi kana annasu ummatan wahidatan fa ba'atha allahu annabiyina mubashirina wa mundhirin ubay ibn kab ka qira'a maɓɓe ɓe maki kana annasu ummatan wahidatan fakhtalafu lamma ikhtalafu ɓe wonti hande kadi ta'ifatayni ta'ifatun muwahhida wa ta'ifatun mushrika ba'atha allahu annabiyina nazimano idan si tawi iblisa alano o majjintano arayno annabaɓe kon nelanten ko honɗum defte tippinanten ko honɗum nafoore dewe ɗe wonayno ko honno andirteno ɓanga wonde kaarijo oɗo o ɗoftike allahu mo handi e aljanna kaarijo oɗo o yeddi allahu mo handi e yiite si iblisa alano enen e gandayno ɗum e gandata si iblisa alano yimɓe naatayɓe ɓen ka aljanna ɓe towne ɗin darajaji ɗi ɓe towneteɗon ko honno ɓe heɓirayno ɗin ɗo par ce que ko dartagol maɓɓe iblisa wonani ɓe sabu ha allah azza wa jalla yurmini ɓe o ƴawni ɓe ɗum famige kala ko allahu azza wa jalla waɗi ko moƴƴere annasi fami idan si tawi no innede khayrihi wa sharrihi wana hoddirande nden koko hoddirako woni ko sharru on sifete mum famike moƴƴa gollal allahu ngal masalan si o hoddiri kaari woni miskino kaari woni baaso
kaari woni keefeero, kaari woni gonɗin, kaari woni lamɗo, kaari woni laamaaɗo, kaari woni dimo, kaari woni maccuɗo, hay e hunde e muɗum ko o hoddiri kon kanko allahu tabaraka wa taala, mana hoddirgol makko ngol wi'ataake bone abadan. Amma konko o hoddiri non ɗon goɗɗo no sife inne ko bone, sengo go kadi sife inne ko moƴƴere. famike ka aywa. Wattasdiqu bil ahadithi fihi e gongingol kadi ɗen hadisaje arɗe e muɗum. Yani sinama al imanu bil qadar ɗum ko honno ko arba'u maratiba ka martabaji ne. Aranon ɗum ko al imanu bi ilmillah, ɗimmon ɗum ko al imanu bi kitabati al maqadir, tammon ɗum ko al imanu bi mashi'atillah fiha, nayabun ɗum ko al imanu bi khalqillahi tabaraka wa ta'ala iyaha. Aranon ɗum ko al imanu bi ilmillahi as-sabiqi li kulli shay'in ash-shamil al-kamil, ko gomɗingol gandal Allah azza wa jalla aditingal kala hunde. wannan ilmullahi tabaraka wa ta'ala ko sifatun min sifatihi fa huwa azali. wana wonir non Allah on alaka o fuɗɗi gandal makko ngal alaka fuɗɗi. al-imanu bi ilmillahi as-sabiqi li kulli shay'in ash-shamili, gandal ngal tawata kadi ko moftungal, al-kamili ngal tawata ko timmungal. wadi si ulama be maki alima ma kana wama yakunu wama sayakunu wama lam yakun wama lan yakuna law kana kayfa yakun. o andi ko laati kon fu mo andi ɗum, ko woni e laatade kon fu ni mo andi, ko laatoyto yeeso kon fu mo andi, ko laataaki kon kadi e konko laatota ko si ɗiɗo ɗi laatino ko honno ɗi waɗirayno mo andi. gasa neɗɗo inna hi gonga mo andi ko feƴƴi ko, mo andi ko fewndi ko, mo andi ko aroyta ko, kono konko laatotako e konko laataaki si ɗum laatino honno gasirta, kayfa dhalik. Allahu tabaraka wa ta'ala ka qur'anare makko teddun ɓeɗo yimɓe yiite o ɓanginani e wonde ɓe wullitoyto ka nder yiite, ɓe toromo yo artirɓe, si o artiriɓe ɓe gollay golleji moƴƴi. jomi me wi walaw ruddu la aadu ila ma nuhu anhu wa innahum lakadibun. o wi ɓeɓe on ɗo yiide ɗo ɓe fenay, simi nattiɓe joni aduna, hara min nattuɓe aduna, ɓe ruttoto kadi e boneji ɗi ɓe wonno e muɗum ɗi ɓe moƴƴata. ene ɗum ɗo koko laatotako ka. o wolni en si laatino ko honno waɗirayno ka o wolnade, o wolni en ma lam yakun law kana kayfa yakun. awwala thaniyan allahu wi law alima allahu fihim khayran la asma'ahum, kono walaw asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. o wi si o anduno wonde moƴƴere no e ɓe, o nani nayno ɓe qur'ana, on naningol ɓe nani nande jaɓugol. o inni kono ni no ɓe woniri ɗo ni ɓa mo andi moƴƴere ala e maɓɓe, walaw asma'ahum, haysi o naniniɓe ɗum nini latawallaw wa hum mu'ridun. o naniniɓe, o naninaliɓe ɗum ɗo, kono o ɓanginani on si o naninnoɓe ko honno ɓe gerdeno. ɗiɗi tammu kanko tabaraka wa ta'ala o wi walaw aradu al-khuruja la a'addu lahu uddatan walakin kariha allahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'a al-qa'idin. o witi honno walaw kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wala awda'u khilalakum yabghunakum al-fitnata wa fikum sama'un. kanko Allah azza wa jalla o wi ɓe si ɓe faalama yaltude, hara ɓe faalama yaltidude e moɗon taw ɓe moɓanayi ɗum moɓande ɗuɗuɗe, ɓe hebilante ɗuɗuɗe hollayde ɓe faalaka yaade. par ce que mo faalaka yaade ñande o haray mo wayni, ñande mo ɗaɓɓa njoɓa. o wi si ɓe yalteno hara ɓe faandi yaltude ɓe waɗay ɗum, ɓe wanno ɓe waɗani. o geyni kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi ɓe yi'oto
si ɓe yaltuno wondude e moɗon ko fitna tumɓe memminanayno ɓe sakayno tanaji ɗin fof hakkunde moɗon kono Allah waɗi ɓe yaltali wani noon kariha Allahum bi'athahum fa thabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Idan ɗum ɗo ko hollugol e wonde alima ma lam yakun wa ma lan yakuna law kana kayfa yakun. kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ko yontigi gomɗin ɗum jom menen tabaraka wa ta'ala o wi alam ta'lam anna Allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard ya'lamu ma fi samawati wa ma fi o wi wallahu bi kulli shay'in alim ko kala hon wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilm. idan awalan ko yontigi gomɗi wonde Allah azza wa jalla himo andi fi ɗiɗo piiji ɗi fop majji ko waɗi kon ko woni e wadde kon ko aroyta kon ko waɗali kon e ko watta kon si waɗno ko honno waɗirayno mo andi ɗum ɗo woni awwala. jonnon Jahm ibnu Safwan kanko o wi wonde Allahu azza wa jalla wodno bi maana kanko tabaraka wa ta'ala himo e arno e sa'i go tawi o ala gandal karande lawol wo yeyi noon ha on tuma noon o tagani hoore makko noon gandal o ɗum waɗi attiɓe feeñude ɓen e qadariya fi akhiri hayati sahaba fi akhiri zamani sahaba ɓen ɗon kamɓe ankaru ilma Allahi wa kitabata almaqadir fi llawhi almahfuz fa kaffarahum Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. ɓen ɗon ɓaɓe feeñi ɓe wi wo Allah azza wa jalla anda piiji ɗin haaɗi waɗa ko siɗi waɗi o anda ɗum ɓe dari ɓe wi fuu so windaka lawhil mahfuz hay e hunde. ibni Umar ɓe maaki ɓeɗo ko heferaɓe fa kaffarahum ibnu Umar radiyallahu anhuma wa ghayruhu. al-imanu bi ilmi llahi sabiqi li kulli shay'in ash-shamil al-kamil ɗimmitel muɗum ngel ko al-imanu bi kitabatil maqadiri fi llawhi al-mahfuz ko gomɗingol wonde ɗeɗo eɓɓoreji ɗin fof majji no windaka lawhi al-mahfuz. kami me wi alam ta'lam anna Allaha ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi inna dhalika fi kitabin. o wi ɗum fop kanko tabaraka wa ta'ala ko waɗi ka asama'uje ka leyɗe ko fop ɗum no windi ka deftere woni lawhil mahfuz. mo windi tum fu o wi ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. ari e hadith Abdullah ibn Amr wondo ka sahihu Muslim nelaɗo maaki alayhi salatu wassalam inna Allaha kataba maqadira al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana. Allah azza wa jalla o windi eɓɓoreji tagore nden fop ko atti o tagude asama'uji ɗin jeɗɗi e leyɗe ɗen jeɗɗi duuɓi guluji 50 manam o windu ɗum ɗon taw on saati noon si kanko Allah o tagi acci duuɓi guluji 50 si o tagi asama'uji ɗin e leyɗe ɗen. hadith o himo ka Muslim. hadith Ubadata ibn Samit wonno ka musnad Imam Ahmad on nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki inna awwala ma khalaqa Allahu ta'ala ko alqalam فقال له اكتب قال ماذا أكتب قال اكتب مقادر الخلائق إلى أن تقوم الساعة. إذن المرتبة الثانية والإيمان بكتابات المقادر في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة مرتبة تمعنك الإيمان بمشيئة الله فيها ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. o yontigi fiɓu wonde ɗin piiji fop koye muuyago Allahu ɗi woni e laatorde hay e hunde alamo dolude kanko Allah hay e hunde alamo foltade koko o muuyi wo woni laatade ko o muuyali ko laatotako ko o muuyi wo ko ɗum woni laatade ko o muuyali ko laatotako. maana muɗum si innama al imanu bi mashi'ati llahi azza wa jal ɗum hollali wonde
awa neɗɗo on ala mashi'a laawol kisal ase buyno faami si innamal imanu bi mashi'atillah ko faamu jabriya ɓe jogiti wi'ugol wonne awa ko allahu tu woni muuyude si goɗɗo woni keefeero kanko o muuyali ɗum fus ko allah on dooli mo waɗi mo keefeero si o yari beere ko allah on faymo ɗum si o zini ko allah on faymo ɗum ɗum noon ko faamu mo tawata ko lundiɗo ɓeeɗo ɓe tawata ko alqadariyatu nufat kamɓe ɓe dari ɓe wi'i wonde allahu azza wa jalla ala muuyango boy ko neɗɗo on woni muuyude kala kojo mana allahu ala muuyango e golleji tagore ɓe ko tagore nde woni muuyude golleji muɗum ɓe andi ɓeɗo ɗiɗo lutodiri ahli sunnati wal jamaa ɓe ari kamɓe ɓe woni ka qur'ana e sunna woni ɗon allah azza wa jalla o wi liman sha'a minkum an yastaqim wama tasha'una illa an yasha allahu rabbul alamin liman sha'a minkum an yastaqim allah azza wa jalla athbata للعباد المشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم فلا دو مودو مو يدو مودو ينيبو أفيو الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين لمن شاء منكم أن يستقيم إنه فيه الرد على من؟ على الجبرية وما تشاءون إلا أن يشاء الله فيه رد على القدرية أهل السنة والجماعة بمؤمن idan ko ndu wiyete kaari no mari muuyango allahu no mari muuyango makko ngon ko muuyango allahu ngon jokki allahu tabaraka wa ta'ala si ndaari no tagiri en o waɗiri en non seede ko hollata wonde mo waɗani en muuyango mo waɗani en suɓagol e piiji goo ase goɗɗi goo no ton mo landota ko en ko kanko woni waɗa ko ɗum waɗi nin ɗon piiji o naadiroyta goɗɗo yiite fiiɗum o lettirta ɗum goɗɗo masalan tagugol ma waɗa ma gorko a landeto ɗum allahu landoyto goɗɗo ko naɗi wona debbo o lettiray ɗum goɗɗo tagugol ma waɗa ma ɓaleejo ma waɗa ma porto yo juutuɗo raɓɓiɗuɗo sembuɗo e ko nandi e sifani ɗum ɗon ko kanko tun watta fi ayi suratin ma sha'a rakkabaka intaha al amr ɗum ɗon mashi'a ala nama ɗon ko ɗum waɗi o lettiroyta ɗum goɗɗo abada o landitoyta ko maɗa ɗum ko ɗum o holli en kadi o ɓantirta goɗɗo daraja makko fiɗum inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum elaɗo maki la fadla li arabiyin ala ajamiyin wala li ajamiyin ala arabiyin illa fi taqwa jom men tigi wi inna akramakum inda allahi atqakum holli e wonne gonsengo ɗon kanko na ɗum o townirta goɗɗo na ɗum o tippinirta goɗɗo wana ɗum kadi o lettiroytama na ɗum o nadirtama aljanna jon noon o waɗani en piiji goo yen suɓare men nden no ton e muuyango meɗen gonnoto sai tawi mo waɗani en ɗum ndaaren ɓen ɓe tawata ɓe suɓotako ɓen ɗon kanko allahu tabaraka wa taala haysi ɓe waɗi bakkatu o nangitirta misal muɗum fayi kunkun helli faaka andi oɗo sendindira piiji haqqille makko ɗen ƴoƴaali o anda ko nafatamo o anda ko lorratamo rufi alqalamu anhu karambol ngol o ɓantana par ce que si o nangama haray o toñama allah azza wa jalla ɓantanimo karambol ngol haysi o bonni honɗum tigi de o nangirtama par ce que o helli faaka haqqille ɗen himo andi fewndo kam waɗimo ɗon fewndo on sahi ɗon haqqille makko ɗen ƴoƴalta awwalan thaniyan almajnun hatta yufiq feetuɗo e hoore mum madama o itti haqqille ɗen e makko o dirtiniɗe oɗo kadi haa o ɗiwta kala ko o waɗi allah azza wa jalla no yafanimo haa o ndikka par ce que wala hakkil si o nangi oɗo kadi haray o toñimo allah hule toñata tammum ɗum neɗɗo mo tawata ko ɗaaniɗo par ce que ɗaaniɗo no anda wonde annawmu ko mawtun sahir ko mayde tosokere ɗaaniɗo kadi kala ko o waɗi ɗon himo yafana haa o fina haysi tawi waktu o yawtimo tawi na o tewiɗo acci haa waktu ɓatti o ɗaani si o finoyi waktu makko on kanko no tonga haa o fina o salligo o juula e nayamum ɗum ko si tawi hawri neɗɗanke on yejjiti o golli par ce que si o yejjiti haray o suɓaaki rabbana la tu'akhidna in nasina
أو أخطأنا إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إذن نيمون نقص يجتي جوابون سي أفالجي كدي تويه مسكو دكو دو مؤيتا kono jakanaɗo moƴƴata kanko ko non o sikkirno o falji ɗon kadi himo yaafana. jeegaɓum ɗum si tawi hawri kanko neɗɗon o dolama ha tawi ɗon si o waɗali o halkoto woni fewma o ɓattoto halakuye o waɗa kono hara ɓernde makko nden tawta ɗon kadi himo yaafana. E yiɗi ɗo ko piiji ɗi tawata ko piiji jeego ɗi jomi meɗen tabaraka wa ta'ala yafanto neɗɗo bakkatu si yalti e makko e ɗiɗo alhaaliji. sabu non honɗum kanko neɗɗo on na e teware o warri wona e suɓande o waɗi wona e muyande. jon non ko wona e ɗin ɗon alhaaliji si on tigi waɗi bakkatu o nangitirte fi honɗum wona nangitirede ko par ce que himo suɓade kanko neɗɗo. enen ɗo masala ni enen hiɗen ka julirde ɗo hiɗen jangude o pellet woɓɓe ni no e makino yarde beere ka woɓɓe ni no gasara no yehi wujjugol woɓɓe ni are no fimude drogue na fi sen anda ka makiyo wonto wana fi si ɓen ɗon kadi anda ka julirde nde wonɗo kono ɓa goto kala meɗen immike mo kala suɓi ka yarata no rubbama wuren ara en fotti e woɓɓe goo enen nden ardude ga kamɓe ɓe yarde ton famige. idan allahu tabaraka wa ta'ala no waɗani neɗɗo on mashi'a joni noon ka neɗɗo on mari mashi'a muɗum on ɗon si o salike gollitirde on ɗon ka moƴƴere o yaari ka bone o nangitirte famige. ɗum ɗo ko hollugol wonde jabriya ko yaari kon ko hunde nde tata ko ndemere par ce que ɗum ɗon ko wiigol allahu toñe ita yayni yarowo beere na kanko yarani hoore makko ko allahu dooli mo wujjowo na kanko wujjani hoore makko ko allahu dooli mo zinuɗo na kanko tay ko fiyon won angitiroyde na kanko waɗi. cheikhul islam ibn taymiyata ɓe maki ko hollata non wonde mazhabu maɓɓe on ko bonɗo ɓe jaɓi ɗum ɗo wo baynal abdi wa bayna rabbihi amma baynahum hum wa baynal abdi ɓe jaɓata si a wujji ɓenna ko allah ho wujjinma si a yari beere ko allah ho yarnoma beere kono si a bantike ɓe ɓennata ko allah ho bantinmaɓe si a barmini ɓe ɓennata accitemo ko allah ho faymo ha o barmininmi taw nangu mo accemo no. sa yehi a lanci boutique maɓɓe on a ɗetti ko ɗettatako a jokkama a nangama to ɓe arata ɓenna accemo ɗon o anda ko woni wadde ko dolaɗo ni ko allah on soggimo ari o wujji accidemo hay o yaademo ɓe waɗa ɗum ɓe watta. cheikhul islam teme to ɓe maki misal ɓen no waywa neɗɗo mo tawata o darotoɗo ɗo bi maana zina ha gasasa inna allah on hoddirimi zini o yara beere ena ko allah on hoddirimi yari beere ɓe maki misal makko no waywa bonoru ndu ara ndu ñaama dammi goɗɗo ha gasa on tigi ara nanga ndundu ina se lambinen komin tagira ko ƴakko dammi maki ko ni woni alhaali makko. idan al imanu bi mashi'ati llahi azza wa jalla nayabun num martaba nayabon ko al imanu bi khalqi llahi azza wa jalla li hadhihi al maqadir tagugol allahu ɗinno ani golleji menen ɗin ko allah tabaraka wa ta'ala tagiɗi ɗiɗo alkhayru walsharru fof ko allah subhanahu wa ta'ala tagi. allah azza wa jalla wi allahu khaliqu kulli shay kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi wallahu khalaqakum wama ta'malun kanko tagi en e konko wonɗen e gollude ɗo ahli sunnati wal jamaa enen tabintinɗen ko allahu tagi ɗiɗo fof kanko on taguɗen. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلقها. جونم بيدو سنداري وانا بيدو بتواتك قدرية النفات كم بإني واندكو تغورن التيجي وني تغو دي غوليجي مودو بيبي الله نو تاغي بيجي دي فوسي نا غوليجي تغورن نونكو تغورن دي won tagande hore ɓe wi be yarugol beere ko neɗɗo on tagi ɗum wujjugol ko neɗɗo on tagi zina ko neɗɗo on tagi ɓe wi allahu e laaɓude e teddude o tagata sifa ɗin piiji ɗum ɗo ko shirkangol mo kanko allah azza wa jalla fi rububiyya
wi'ugol no wodi taguɗo ko wona Allah azza wa jalla. Hal min khaliqin ghayrullah, no wodi tagowo ko wona Allah subhanahu wa ta'ala? Ala. Idan ɗiɗo maratibuji nayi ko ɗi wiyete maratibul imani bil qadar. Jon non aqsamu nnasi fil qadar, asi ɗum ɗo ɗen duwa famude ɗum ɗo hattirde famude. Kamo koɓe gono fecci yimɓe ɓe tawata ko ɓe ahlu dalal ka sengo koddoriye ɓe fecci ɓe feddeji ɗiɗi. ɓe wiɓe jabriya e qadariya. Homɓe innete jabriya ko ɓemɓe tawata ko wi'uɓe wonde neɗɗanke on o ala mashi'a, o ala irada e golle makko ɗen, o ala ikhtiyar, bal ko Allahu tabaraka wa ta'ala tummari irada e ikhtiyar kanyumma e mashi'a. Ɓe mana neɗɗon suɓota ko fus kala ko wona waɗede ko o dolete wona yujbar, ko ɗum waɗi siɓe inna jabriya. Famiɓe? Fedde ɗimmere nde woni qadariya, ɓen non kamɓe ko ɓemɓe tawata kamɓe ɓe ɗetti mashi'a on e irada on e ikhtiyar on, ɓe naɓani ɗum ɗon neɗɗo on e khalqu on kadi ɓe naɓani neɗɗo on. Yani ko yimɓe ɓe tata ko lutondirɓe. Si jabriya kamɓe ɓe gomɗini mashi'a on haa ɓe feƴƴintini, ɓe watti ɗon khalqu on. Qadariya kanyum ari kamɓe ɓe riiwi khalqu on, ɓe riiwi kadi mashi'a on. Mana ɓe wi golleji tagore nden Allahu azza wa jalla na kanko tagi ɗum, o ala muyango kadi e muɗum. Kanko tagi non ko lutti kon, kanko woni muyude ko lutti kon, kono golleji maɓɓe ɗin ko kamɓe tigi woni muyande hoore maɓɓe, kamɓe tigi woni tagande ɗum ɗon hoore maɓɓe. ɓeɗo woni alqadariya. Famige? Woɓɓe ko e karamo koɓɓe fecci ɓe feddeji tati, ɓe inni ɓe fof ko ɓe qadariya. ɓe wi ko qadariyatun nufat, ɓen woni homɓe alqadariyatu almajusiya, kanyumma e alqadariyatu almushrikiya e alqadariyatu aliblisiya. ɓe wi qadariyatu almajusiya ɓen non ko kamɓe woni yimɓe ɓe tawata ko ɓe wiyano nanen ɗa alqadariya. Sabanede ma honɗum daragol maɓɓe ɓe riwana Allahu tabaraka wa ta'ala alkhalqu wa almashi'a wal irada fi af'ali al-ibad. ɓeɗo kamɓe ɓe inni wonde ko tagore nden woni tagude golleji maɓɓe ɗin, kamɓe woni muyude golleji maɓɓe ɗin Allahu ala jungo e muɗum. Fiyonu ɓe innira majusiya. Majus kamɓe ɓe inni wonde taguɓe ɓen ko ɗiɗo, ko waɗi noon ɓe wi ko tagakon ko ɗiɗi, koko moƴƴi e ko boni. ɓe wiyama taguɓe ɓen ko ɗiɗo, ko khaliqul khayri wa huwa ilahu nur, wa khaliqu sharri wa huwa ilahu zulma. ɓe wi ko taguɗo ko moƴƴi kon ɓe wi on ko Allah, ɓe wi mo ilahu nur, kanko woni reweteɗo ndaygu. ɓe wi wa khaliqu sharri e taguɗo bone, kanko woni ilahu zulma, ko on woni iblis. Idan kamɓe asbatu lil kawni khaliqayni, majus. Joni non madama ɓeɗo qadariyatu annufat ɓe ari ɓe nandidi e ɓeɗo, kamɓe kadi ɓe inni wonde golleji ɗin ko ɗiɗo tagi. Allah azza wa jalla tagi piiji ɗin fop, mana taga ɗum ɗum ko ɗiɗo tagi, ko Allahu tagi fop siwana golleji tagore nden ɗum ɗon kamɓe tagani hoore maɓɓe. Andi ɓe nandi e majus, ɓe ndasi mana ko sabu ɗum ɓe wira qadariyatu almajusiya. Famige moƴƴa? ɓeɗo non e nder feddeji ɗin ko homɓe woni ɓe ko mu'tazila. Mu'tazila ko ɓe qadariyatun majusiya. Amma alqadariyatu almushrikiya kanyumma e alqadariyatu aliblisiya ko ɓen ɗon wi'ano nanen aljabriya.
ɓeɗo ko homɓe woni ɓe e feddeji ɗin ko asha'ira e jahmiya. qadariyatul mushrikiya ɓe innira qadariyatul mushrikiya fi honɗum sabu nandugol maɓɓe e shirkayɓe ɓen e zaman nelaɗo alayhi salatu wassalam. shirkayɓe ɓe wi law shaa allahu ma ashrakna wala aba'una, ɓe wi si allahu muyuno peewal wonande men e tawhid min shirkata non ɓe newo e babiraɓe amen ɓewo. ay mana muɗum ɓe wi wonnema awa ko allahu on muuyi haa ɓe shirki, si o muuyanno ɓe tawhidi kadi ko ɗon ɓe yarayno, kamɓe ɓe ala muuyango. jon non jabriya kadi ɓa ko ɗum wi mo wujji ko allahu wujjinimo, mo yari ko allahu yarnimo, mo ñaami riba ko allahu ñamminimo, ɓe inna qadariyatun mushrikiya. amma alqadariyatu al iblisiya ɓen non ko yimɓe nanduɓe e iblis on ɗum woni alhaali maɓɓe. tuma kala nde ɓe bonni ɓe dambata bone on e maɓɓe, ɓe damba mo woni e allahu azza wa jal. ɓeɗa qadariyatu almushrikiya si neɗɗo on bonni ɓe wawi innude kaari bonni, ɓe jaɓay few ɓe damba ɓe inna kaari yari beere ma kaari sini, kono ɓe inna honɗum ko allahu on woni ko yarnimo, mana mum kanko dooli mo ha o yari. ɓeɗa non kamɓe si ɓe waɗi ɓe innatami bonni, ko ɓe inna ko allahu on bonni nila. iblisu alayhi la'ana nde o bonnuno bonnere makko nden haa gasi, ɓa o bewi o majji o dari o inni rabbi bima aghwaytani, o innali rabbi bima ghawaytu, jomi sabu komi bewi komi majji o inni bima aghwaytani, sabu ko bewinɗalam majjinɗalanko. yono ɓeeɗa kadi sabanede ma tawde si ɓe golli boneji ɗin haa gasi ko non ɓe dambirtadi allahu azza wa jal, ɓe wi'ira qadariyatun iblisiya. inan ko ni woni ko karmo koɓɓe fecciri ɓeeɗe. jonno ahli sunnati wal jamaa kañum no gomɗini ɗiɗo maratibul imani bil qadar. hoɗum ɓe maki wa tasdiqu e gongilngol bil ahadithi fihi, hadisaji arɗe ɗen e ɗum kañum koddori en, wal imanu biha e gomɗingol kañum ɗen hadisaje sifa yogay ɗeɗe jantiɗen ɗo e ko wona ɗen. ɓe maki la yuqalu wi'atake kadi lima ko fi honɗum allahu waɗami ɗum, wala kayf ko honno warri ɗum wi'atake fiw. si allahu tabaraka wa taala tagima o waɗima miskin, o waɗi woɓɓe goo ɓen ɗon ko ɓe agniya, na ya daro innugol ko fi honɗum allahu waɗanimi min gomi miskino, o waɗi ɓeeɗa ko ɓe alɗuɓe. ma o tagama o ɗuyta teral e tere maɗa ɗen o timminana woɓɓe goo, daroɗa wiya ko fi honɗum allahu ɗuytanimi min ɗum ɗo, o timminani ɓeeɗa, ɗum wiyatake. famige wala kayf on digi darotako kadi inna ko honno allah azza wa jalla warri ɗum, ko honno o warri ɗum. ɓe maki innama huwa tasdiqu wal imanu biha, koye on tigi o gongin ɗum ɗon ko allahu hoddiriri non, o gomɗina kadi o jaɓa, o wannon inna allaha yafalu ma yurid. kanko allah azza wa jalla koko o faali ko woni ko o watta, kanko subhanahu wa taala kala ko o muuyi o waɗay ɗum. ɓe maki wa mithlu misal ay sifa ma kana konko ari konko laati mithlahu sifa muɗum fil qadar ka koddoriye. ewa wa man lam ya'rif kala on mo andali tafsir al hadithi, firo hadith, si hadise arimo o faamali firo makko ngon o andali ɗum, wa yablughuhu aqluhu, kanko neɗɗanke on tawi haqqille makko ɗen yottaki kañum on ɗon hadith, mana mum o faamali mo haqqille makko ɗen yottaki faamugol hadisi on, sendindira mo ha heɓa ko laaɓani ɗum, ɓe maki faqad kufiya dhalika wa uhkima lahu, o yonama firugol on ɗon hadith, kanko neɗɗon o ñeñanama kadi hadisi on o laɓɓinanama mo pos, salafu rewino e on ɗon hadisi ɓe firimo ha laaɓi, fi yo hisu yo yiltito e ko ɓen ɗon firi kon iskal makko dirta e joni. anasima anidno ko laawol ɓe woni en hollude enen yimɓe sunna ɓen
si hadise ari a taskike mo ha tawi a famali a darota ko inna ɓa haqqille ɗen ɗum non na gongal si tawi a famali madama hadise on no selli ko honɗum watta ko ya yiltito salafu rewino e ɗum ɓe sharhino ɗen hadisaji a yitay joni ko honno hittirta laaɓa misal on hadis e andi imam ibne qudamata kalumatul itiqad ɓe addani e mise mum no jiha e muɗum hadis abi hurayra won ɗon ka sahihain malakul maut annabi musa bantike ɓe fusiɓe yitere malakul maut warowo yimɓe ɓe annabi musa wawa bantade on fusa mo yitere hoɓɓe daro innama modi ɗo wawi wolde ko tawata yaha alhadisu fi sahihain yani inna hadis on no sellike ko honno non mi famirta ɗum ɗo ha jiɓayi on iwa e haqqille an ɗin yiltoɗaka karama koɓɓen sharhi ɗon aye ulama on ka sharhugol maɓɓe hadise on ɓe maaki wonde malakul maut ɓe arka annabi musa alayhi salatu wassalam ɓe ardi sura adamiya wannogi ɗen andi annabaɓɓen fof ko yi'i malaikajo e mbaadi makko ndin tigi ko hombo nelaɗo alayhi salatu wassalam wahda ka luttuɓe ɓen fof yiralɓe ndin mbaadi ɗo ko ɓe wuuri ka aduna ɗo kon fof malakul mawti ardi mbaadi ɓi adama ɓe tawi annabi musa ɓe fewti annabi musa fi jaɓugol ruhu annabi musa kañum anda ko malaikajo dari yeeso yi'i goɗɗo ari e maɓɓe fi jaɓugol ruhu maɓɓe on joni dartagol fiwata ɗum ɗon gasu kamɓe annabi musa ɓe fenki malakul maut annabi musa no marno dole maɓɓe yo meɗen tabaraka wa ta'ala ɓanginani e wonde ɓe bantike goto e qibtiyankoɓɓen o maayi fa wakadahu musa fa qada alayhi banto woto annabi musa bantimo o maayi ɗon o maayi sonnajo tigi mo annabi musa yarnanno dammi ɗin kanko tigi o wi baben makko wa inna khayra man ista'jarta qawiyul amin si annabi musa kana qawiyan wa kana amina fetere nde ɓe tawnoɗen e hoore koloyru hiɗɗundu ɗum ɗon kamɓe tumɓe duñinde ha nde ɗirti ɗen namo kala wawi duñude nden nde wona harale kadi ko mbaji mo a tandina rijal kamɓe annabi musa ɓe bantiɓe yitere nden fusi malakul maut ko ɓe imminaɓe ko ɓe nelaɓe ɓe immi ɓe hotika allah azza wa jalla ɓe lattiɗe andi malakul maut no ɓuri annabi musa dole ɓe hotika allah subhanahu wa taala ɓe maki jomi o jiyaɗo mo immindala yomi ɗettoy ɗo oɗo mañi mayde dey ɓe tori allahu tabaraka wa taala allahu wattani ɓe yitere maɓɓe nden allahu subhanahu wa ta'ala o wi malakul mauti yaw wi'a musa si tawi mo faala yo ɗettu newre makko nden o fonta nde o fawa e hoore guri ngaari yeru leeɓi ko newre makko nden fawi e hoore muɗum wo simo faala mi wurna mo yeru ɗan gurnan ɗo annabi musa malakul mauti artoyiɓe malakul mauti makani ɓe ko mi woni malakul mauti wallahu nelinmi ɓe jebbili malakul mauti makani ɓe allahu o wi'irilan ni wo si tawi hawri hiɗa faala ɗettu newre ma nden fawa e hoore guri ngaari yeru wo leeɓi ko newre ma nden fawi e hoore muɗum siɗa faala o wurnete yeru ɗum ɗum fuu annabi musa ɓe maki ya malakal maut summa ba'da dhalika madha isi mi wuri waɗum ɗon fo wontuma honɗum malakul mauti ɓe maki al mauti ya musa annuma ɓe maki iqbil ya malakal maut awa jaɓu ruhu on natta ɓa juuta ko al maut joni al maut kisa idan neɗɗo on ko be o faama ɗum ɗo ahli sunnati wal jamaa bogitotako kala hadith mo a faamale si tawi tun sanadu makko on selli wi'u sanadu on ko selluɗo ken hadisa on ko selluɗo ko woni faamale idan ko haqqille maɗa ɗen faaɗani faamugol hadisa yiltito e karmokoɓe ɓen salafu ɓe rewino eɗen hadisaje ɓe sharhiɗe kamɓe ɓe heɓali iskale majje famige
oɗo tariqa goto kala e meɗen yo jogitomo ko annon buyno majji e makko. imam ahmad ɓe maaki wonde faqad kufiya dhalika wa uhkima lahu fa alayhi al-imanu bihi no waɗnimo gomɗingol kañum hadisu on wattaslimu lahu e jebbulanagol kani ko hadisu on yewti kon mislu hadithi sadiqi almasduq. en andi hadith sadiqi almasduq ka hadith abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayu'maru bi 4 kalimat يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وسعيد أو شقي. فماكي وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا حديث كهون الإمام أحمد فاندي مكو فسكتوا مكو شطره الآخر وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. باسكو يمبن ko do burata hebude iskal ko luttida ko fosa woli be hawta goddo golleji yimbe aljanna ha taw ko lutti hakkunde makko e natugol aljanna ko yeru sogonal bindi din adito mo kisam o golleji yimbe yite o yaha ka yite koy ko ɗum innata ɓe nawa joni noon ko fi honno gollante asi tawi gaynanoma windede to ko a neɗɗo yiite ɗum gaynama windede wa amalihi wa sa'idin aw shaqiyin ɗum gaynanoma windede fon no ngawa goɗɗo tampintinɗo o joɗɗe waɗen ni. karmo koɓɓe en ɓe ittani en iskalu on e kañum hadisa ɓe holli en wonde makhraj no woodi maana hadis on no laaɓi mana goɗɗo e mon no golla golleji yimɓe aljanna ha lutta hakkunde makko e aljanna on sogonal aditomo bindi makko ɗin o golla ɗon golle yimɓe yiite o naata yiite. karmo koɓɓe maaki wonde golle yimɓe aljanna na golle yimɓe aljanna tigi o woni gollude wonnon golle yimɓe aljanna ko ɗiɗi ko amalu ikhlasin wa mutaba'a ka ko golle laɓɓinanaɗe allahu e ñintingol nelaɗo alayhi salatu wassalam. o ɗum waɗi kanko neɗɗo on golle makko ɗen ɗon ko golle ɗe o golli kono ko yinori nafi allahu o golliri. ɗum waɗi si ari e riwaya goo nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki inna arrajula la ya'malu bi amali ahli ljannati fima yuzhiru linnas wa huwa min ahli nnar. ɓe maaki goɗɗo no golla golle yimɓe aljanna kono koko feññinani yimɓe ɓen kon ka allahu azza wa jalla ko golle yimɓe yiite on. ɗi goɗɗo juuliɗo hoori zakki hajji jangi qur'ana fof no renti ko feñani en kon ko golle on ɗum golle yimɓe aljanna kono si tawi anni on naafi allahu ka allahu ko golle yimɓe aljanna no ko golle yimɓe yiite ko ɗum ɗo woni maana hadith. kala golluɗo golle muɗum nden tawi hiɗe laaɓani allah subhanahu wa ta'ala hiɗe feppodiri e sunna allahu yeɓataɗe inna allaha la yudi'u ajra almuhsinin wama kana allahu liyudi'a imanahu. kanko tabaraka wa ta'ala o jaɓata ɗum o bonnata golle moƴƴinɗo golle mum few o yeɓata joddi moƴƴinɗo golle mum bal si on tigi moƴƴini o ɓeyda e mo peewal wa yazidu llahu alladhina ihtadaw hudan. faamige idan ko wonnum faandaɗon ya'malu bi amali ahli aljanna ko fima yuzhiru linnas ko konko woni feññinande yimɓe ɓen ko ɗum ɗon woni ko o feññini o wi'i ko golleji yimɓe aljanna amma ko suuɗi kon wona golleji yimɓe aljanna. faamige idan sifaɗeɗo hadisaje fof si on tigi ari o faamali ko yo yiltito e karmo koɓɓen e salaf kaɓe rewi e majje ɗon ɓe maaki wa mislu
صفة ما كان مثله في القدر صفة كلات يمون كقدرية ومثل أحاديث الرؤيا كلها مثل حديث جد تواتك أرد في يؤغل قل بين الله عز وجل يلا عند درغال دين دنيغال مجد إنه حديث جد أروي في مغادي مسألة مون يسو بماكي وإن نبت عن الأسماء حيث تاوي دندون حديث جد de pullitike e noppiɗin maana muɗum hay si tawi hawri noppiɗin nani tum bugitike jabali marde ko annon e nuskha goo ko wa inna at maana hay si tongitike e non nanɗe ɗen maana muɗum wa innabat hay si tawi pullitike fuɗi anil asma bi maana yalti nanɗe ɗen jabali marde bugitike inni ɗum ɗo jaɓinaaki بماكي واستحوش منها المستمع حيث تاوي صوتي نيك ادون اون نيدو موتاتا كو وندو هداده معنى مو ويا وندي مودي من دوندو يونال لام فيو دوندو والي نال لام برنde فيو دي دونون دي إن نبت عن الأسماء واستحوش منها المستمع ko jogiti ɗiɗo sifaji ɗiɗi e ɗeɗo hadisaje karmo koɓɓe ɓe maki ko almubtadia amma ahlusunnati waljamaa wono imam ahmad jantor noon karandela kamɓe hadis ko woni garibe e maɓɓe o ko woni garibe e maɓɓe si tawi tun himo selli sanadan ɓe jaɓaymo himo selli ɓe jogitomo kadi ɓe hawkatamo ɓe bogitotako mo ha ɓe ɗaɓɓoya firo makko ngon ɓe jogito amma ko bogitoto rutta inna men heɗotako ɗum maɗo wiya min ɗum ɗo yo nallam few ɗum ɗo haqqille jaɓa ɗum ɗo ko yimɓe biɗaɓe kamike idan an neɗɗo sunna haysi yimɓe biɗaɓe waɗiri ni ɗen hadisaje ɗon an jogitoɗe jaɓa gongina yaha yiida e anduɓe ɓen ɓe firanama heɓa lawol sellugol ɓe maki wa innama alayhi l imanu biha ko fawimo ko gomɗingol kañum ɗen ɗon wa alla yarudda minha harfan wahidan hara o ruttali e muɗum kadi harfu hay e goto wa gayriha e ko wona ɗeɗo min al ahadithi al ma'thurati an thiqat ko wona e ɗeɗo eɗen hadisaje ɗi tata ko tabituɗe immorde e ɓeɗo ɓe tawata ko yimɓe hoolaɓe ɓen ɗum woni hadisaje selluɗe ɗe hollali dey wonde ya jaɓu kala hadis ko nanɗa aya qur'ana si ari honɗon a jaɓa e mo ko ɗaɓɓitata e makko ko faamu selluɗo amma hadise si ari a ɗaɓɓitay piiji ɗiɗi e makko a ɗaɓɓitay tabitugol makko ngol taw e nelaɗo alayhi salatu wassalam ɗimmitel muɗum kadi ɗaɓɓita faamu selluɗo famike ɗumno ko an nan jangen o faqara luttuɗo o ɗum aɗo rakam ɗo hatten ɗo hanne ɓe maki wa alla yukhasima ahadan e nde tawata kanko neɗɗanke on kadi o wenjata hay e goto wala yunadirahu o poɗodirta hay e goto wala yataallama aljidala o andinotako kani e yeddotirgol ngol e sifa ɗum ɗo bimana kanko so jantanama ɗum ɗo o watta husuma mo tawata ko husuma lil inkari wattashkiki e muɗum sifa ahlal bidai ko watta ko wona jantorɗen non nane o darorta ko wenjugol ɗum ɗon fi yeddugol salo ɗum ɗon e sikkintingol yimɓe ɓen e muɗum o watta ɗum ko wana noon si o yiiɓe yimɓe kadi ɓe tata ko saliɓe ɗum o tawi pellet fewdo on sahi noon si o wenjidi e ɓen ɗon ala nafoore ko bone addata o wenjidata e maɓɓe few tertotoɓe kaɓe woni o nanga lawol makko o yaha o waaji o yimɓe ɓe tawata o hato jimɓe e waajede ɓe ɓe maki fa inna al kalama fel qadar wowlugol ngol e koddoriye on yi'a koddoriye on war ru'yati kañum ma e wowlugol ngol fii yi'oygol gomɗinɓe ɓen allahu tabaraka wa ta'ala wal qur'ani e wowlugol ngol fii e ndeɗo qur'anare daro wowla e mayre ko tawata wana ko selli wowlugol e ɗiɗo ko tawata na ko selli alkalam fi lqadar yani alkalamu albatil fi lqadar والكلام الباطل في الرؤيا والكلام الباطل في القرآن وغيرها يكون عديدو بماكي من السنن إمرد السنة جدين بماكي مكروه ومنهي عنه بمعنى كلا كون عديدو تتي إمرد بيجي تاتا كتابنتنا عديدين كسنة وولغل ميري إدين دونك سلف وولالي دم مكروه أو مكروه كمحرم
Imam Ahmad ibn Hanbal e Imam Malik jeey ko be jantana istilahat ji mabbe duududi di be gollitorayno e zaman mabbe si be wi makruhun heewi ko be faandorta dum harmugo arjom menen tabaraka wa ta'ala o wi kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruhan ay muharraman ko annon mo janti ton piji heewdi itata ko harmudi warugol wonki en yuytugol balansi en wadugol zina en ko nande sifaden piji enne dum ko makruhu karahatan zi odo makruhu ko karahat o tawata ko littahrim be maki makruhun ay ko harmina dum wa manhiyun anhu ko hada dum kadi e mudum neddo nayo jumpu edin few parce que salaf be jumpano e majji be jabirno no nasuji din ardi non be tabintini be maki la yakunu sahibuhu on neddo mo tawata ko jogitido sifade do golle sifa odo sifa e dido sunnaji taw ko darotodo darto dum o wala kongudi mere fi sikkintingol yimbe ben e ruttugol dum e maki odo neddo wa in asaba bi kalamihi sunna haysi tawi hawri ka o daroto dum kanko neddo o yewta e der dido o yuadi haysi tawi kongol makko ngol e der mudum si o hawriti e sunna goddum e mudum o jeyataake min ahli sunnati neddo jeyaado e yimbe sunna hatta yada al jidala ha o terto wenjugol e dindon nususuji wa yusallima o jebbilina wonki makko kin e jabugol ko ari e majji kon no salaf gerdunono wa yu'mina bil athari o gomdina kadi din atharuji tabitudi fop enelano alayhi salatu wassalam tanke kanko neddo alhali makko o wonirali ni o wonata neddo mo tawata ko o jeyaado e beedo yimbe sunna ko be o terto don al khusumat wal jidal fi nusus fi sunnah be o terto salaf kare uno salaf ka rewno no wore wado naya jabu mushkil hayko de imam malik sufyan ath-thawri imam malik al-layth ibn sa'd e ko wonabe do e karamo ko be yawtube ha imam shafi'i en kambe bambe landama fi nusus as-sifat ko be maki ko amir ruha kama ja'at feƴƴini reedi wonali ardino taw laɓɓanɗi ta'wil taw laɓɓanɗi ta'til taw laɓɓanɗi tashbihi no salaf jogitoriɗi non gollitire e majji non kala ko ɓe naadali e majji ta on naato masalan as-sifa anno sifatul istiwa Allah azza wa jalla o wi en arrahmanu ala al-arshi istawa o tabintinani en istiwa'uhu ala arshihi fi 7 ayatin min al-qur'an e ayaji jeɗɗi ka qur'an Allah tabintini kono jibril alayhi salatu wassalam hayde wotere be landaki Allah ya rabb kayfa stawaita ala al-arsh Allah ko wonno wonirda ka hore arsh jibril landaki jibril yottini den ayeje few enelado alayhi salatu wassalam marra nelado on makana li jibril kayfa stawa rabbi ala al-arsh ya jibril nelado alayhi salatu wassalam be jangani de sahaba be landaki kambe sahaba be nelado kayfa stawa rabbuna ala al-arsh كذلك التابعون كذلك أتباع التابعين الوادي نتنو بداية كي جنباناتي وتوي إمام مالك ووي الرحمن على الأرش استوى كيف استوى إمام مالك بماكي الاستواء معلوم والكيف مجهول أي لنا نحن بغين بماكي والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة بماكي أخرجوه يلتنا نيلام emaki wama uraka illa mubtadi'an sabu honno o senji ko salaf andirano ka kambe be landaki Allah azza wa jalla yirku andi ma fi hore makko ko jabudo jomi me wi wala yuhituna bihi ilman ko etide woyen andata mo fu makko dimmital mudum o wi wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha en andata hayfus e makko sina yirko muuyi o andini famike idan ko andini ngi ko nelano andini ko alayhi salatu wassalamu hatten don enen do en ala haqqille andugol mo fu makko o wi wa ma utitum min al-ilmi illa qalilan nam haray naktafi bi hada al-yawm hatten no hande ndare no جوكر إن جانغو إن شاء الله تبارك وتعالى هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.